Regionalni edukativni centar Banat u partnerstvu sa još 7 institucija i organizacija iz javnog i privatnog sektora, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, Bas Computers d.o.o. Kikinda, knjigovodstveni biro Marinkov Kikinda, Klasa d.o.o. Novi Sad, advokat Marko Pekić Novi Sad, Panon S. d.o.o. Stara Pazova i advokat Dejan Stanić Stara Pazova i uz stručnu podršku 7 institucija saradnika, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, grad Kikinda, grad Novi Sad, opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje filijale Kikinda, Novi Sad i Sremska Mitrovica realizovao je projekat Istraži svoj biznis faza 2. Cilj projekta je širenje modela Istraži svoj biznis na 3 lokalne samouprave u Vojvodini radi smanjenja dugoročne nezaposlenosti i povećanja zapošljivosti mladih nezaposlenih lica i razvoj autonomne pokrajine Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju. Projekat je finansiran iz 2 izvora. Prvi je podrška sprovođenju programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih glavna faza, koji sprovodi tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta, a uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Drugi deo finansiranja je u okviru javnog konkursa za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Ovaj inovativni model za povećanje zapošljivosti i samozapošljavanja mladih Istraži svoj biznis je u prethodnom periodu 2 puta primenjen i proveren u praksi. U Zrenjaninu je projekat Istraži svoj biznis realizovan tokom 2016. godine. Tada je finansijski podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC u okviru javnog konkursa podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih. Nakon toga je u Pančevu 2016-2017. godine realizovan pod nazivom Edukuj se, zaposli se, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju. Na osnovu odličnih rezultata inicirana je implementacija projekta Istraži svoj biznis faza 2. Projekat sam Istraži svoj biznis predstavlja jedan pravi primer međusektorske saradnje i kreiranje u cilju da doprinesemo smanjenju nezaposlenosti mladih lica na teritoriji cele Vojvodine, odnosno sva 3 vojvođanska okruga, Banata, Bačke i Srema. U projektu učestvuju partneri sva 3 sektora, kao što sam rekao, to su javni, privatni i nevladin sektor, s jednim izraženim osjećajem društvene odgovornosti u koji su nesebično uložili svoje resurse da pomognemo ovim mladim ljudima s jednim zajedničkim ciljem, a to je da napredimo njihov položaj na tržištu rada. Projekat je uključio 90 mladih nezaposlenih lica sa teritorije grada Novog Sada, grada Kikinde i opštine Stara Pazova, koji su najpre prošli kroz osnovnu obuku iz oblasti preduzetništva u trajanju 10 dana. Nakon toga njih 32 kvalifikovalo su drugu fazu, naprednu obuku, u okviru koje su sa mentorima i partnerima iz privrede radili na izradi biznis plana, odnosno iz jedne faze modeliranja iz osnovne obuke, gde su radili na razvoju svog poslovnog modela. Sada su prešli u jednu fazu planiranja i proveravaju da li oko te njihove poslovne ideje može da se razvije poslovni plan koji bi trebao da pokaže tu tržišnu isplativost biznisa, odnosno opravdanost ulaganja resursa u tu poslovnu ideju. S obzirom da je Stara Pazova jedna od vodećih opština i opština prve kategorije, ovde nije bilo problema pronaći polaznike za istoimenu obuku Istraži svoj biznis. Polaznici su se rado odazivali, bilo ih je 30 i mi smo prolazili te obuke 10 dana za 10 polaznika i tako smo edukovali svih 30 polaznika. Tema je interesantna, to su ti koraci, šta ih čeka u tom privatnom biznisu ako se danas sutra otisnu i otpočnu sopstveni biznis. Ideja ima jako lepih, edukativnih, to se tiče polaznika, to su mladi polaznici do 30 godina starosti, puni ideja, elana i tu su, eto, treba im samo ta novčana podsticajna sredstva da bi otpočeli sopstveni biznis. Oblast koju će oni raditi je neki osnovni pojmovi u menadžmentu, čisto eto prosto da se uvedu šta je menadžment, kako funkcioniše i na najlakši način da im približimo kako će oni to moći da
prosto u svom poslovanju primenjuju. Dalje idu neverbalna i verbalna komunikacija, kanvas modeli, što će biti negde i najbitnije za prosto izradu biznis plana. Izabrani učesnici su prošli dvomesečnu naprednu obuku iz preduzetništva koja je podrazumevala mentorski rad sa iskusnim i akreditovanim mentorima i projektnim partnerima iz privatnog sektora, tokom koje su pripremili i do detalja razvili svoje poslovne planove. Mi pokrećemo jedan mali omladinski biznis u formi društvenog preduzetništva koji bi trebao da priprema hranu za starija lica i da bude u isto vreme neka vrsta prakse i stručnog usavršavanja za mlade ugostitelje. Naše očekivanja su da kroz ovih 5 dana suštinski vidimo u kom pravcu ide ceo fokus i šta je potrebno za izradu biznis plana za naš biznis, a mi neku viziju našu prilike već imamo i u suštini ideja je da probamo teoriju da pretočimo u praksu i da sad svoju ideju testiramo na samom tržištu. Istražiti svoj biznis sam čuo kada sam bio u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa mi je jedna od radnica tamo preporučila, prijavio sam se, pozvali me, upao u prvu grupu, tako da za sad deluje sve super, vidjet ćemo sad eliminaciono takmičenje, pa polako jedno po jedno. Pa dosta sam naučio što se tiče generalno preduzetništva, kako se rade neke stvari vezano i za pravni deo tog, pošto tu sam bio malo slabiji. Moja ideja je generalno proizvodnja dušeka i kreveta, to sam već i otvorio firmu, sad samo ovde da vidimo malo kako to, oni će mi pomoći da to poboljšam, da unapredim, kako bi bio uspešan, je li tako? Hoću se bavim knjigovodstvom, to već radim duži vremenski period, pošto radim u nekoj firmi, videla sam da mi to fino ide i da sam se pronašla u tome i želim da se opravam kao preduzetnik u knjigovodstvu, da budem sam svoj gazda. Jako puno saznamo tu, jako puno vidimo šta bih trebali da istražimo i kako bih trebali da pravilno radimo i da vidimo, tu nam je ukazano na sve stvari koje su i dobre i loše, da prosto možemo da se pripremimo, da se dobro pripremimo za budući rad. Pobednicima su nakon registracije privrednih subjekata dodeljene vredne nagrade i to novčane za prvo i drugo mesto po 2000 švajcarskih franaka i za treće i četvrto mesto po 180.000 dinara i besplatna nefinansijska konsultantska podrška u prvom periodu poslovanja. Prvo mi je zadovoljstvo da učestvujem u ovakvom jednom projektu. Meni je lično još dodatno jedno iskustvo, pored svog iskustva koje imam iz radne biografije. Jako je bilo lepo družiti se s ovim mladim ljudima, čuti gomilu kvalitetnih i lepih ideja. Nažalost, ja sam deo te komisije koja će morati da odluči ko je taj ko je pobednik. Iako mislim da smo danas imali prilike da vidimo prezentaciju dobrih 10 prezentacija koje su stvarno pobedile samo nijanse. A onda kad morate se odlučiti ko je pobednik, onda na kraju se odlučite. Jedno jako lepo iskustvo, ja se nadam, za ove mlade ljude, i šteta što nema možda i širog auditorijuma, mislim, kod mlađih ljudi koji bi mogli da slušaju, da smo ovo radili nekom amfiteatru, znate, pa da su došli ljudi da slušaju, da vide kako to mladi ljudi rade i projekte i kako planiraju svoju budućnost, kako planiraju zarade u krajnjem slučaju novac i da žive od toga. Tako da u svakom slučaju jedno jako zavodno i lepo iskustvo. Znači, prvi put učestvujemo na nekom ovakvom projektu i mogu da kažem da sam stvarno prijatno iznenađen sa angažovanjem i sa rezultatima, idejama koje su dali ovi mladi koji su bili uključeni. Mislim da mladima treba pružiti šansu, da su oni ti koji mogu da ponesu, da kažemo, teret i razvoj i ostalo i da su ovakvi projekti samo dobrodošli i da bi ih trebalo imati mnogo više. Ovaj ceo projekat me izuzetno iznenadio, mogu slobodno tako da kažem, jer mnoge stvari sam naučila koje apsolutno nisam imala priliku nigde da naučim. Kako se vodi firma, šta je ono što je najvažnije u celoj priči, na što treba da se obrati pažnja, što mi je od velikog značaja. Za ovaj projekat sam se prijavio sa poslovnom idejom stomatološka koordinacija sa dežurnom i terenskom stomatološkom službom. Za ovaj projekat sam čuo od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i evo već par meseci sam uključen u ovaj projekat. U suštini ideja je sjajna, kako da kažem, uvek su dobrodošle novi podsticaji za posao i svaka pomoć koja može mali preduzetnik pomoći, mislim da je fantastična. Čitava ideja u smislu organizacije, edukacije mi je pomogla, pogotovo sa tog administrativnog aspekta,
puno stvari u vezi vođenja preduzetničke radnje, u vezi tih stvari koje se tiču raznoraznih dokumenta, papira ja nisam poznavao i čitav ovaj projekat mi je pomogao da se bolje upoznam sa takvim stvarima i mislim da je to u stvari najvredniji aspekt ovakvog projekta, kao i naravno sama subvencija, odnosno pomoć, novčana nagrada. Moja poslovna ideja je organska proizvodnja kokošijih jaja i ovde sam došao na ovu, vidio sam, profesorica mi je dala da je izašao konkurs. Prijavio sam se i upoznao sam dosta dobrih ljudi i ono što je dobro, razvio sam svoj biznis plan do tančina. To je neko moje iskustvo ovde. Početkom jula otvorila sam advokatsku kancelariju u Novom Sadu, a na ovaj javni poziv prijavila sam se sa poslovnom idejom pravna pomoć žrtvama nasilja u porodici pod nazivom Prekini ćutanje. Mislim da je ovo dragoceno iskustvo za svakog početnika u poslu. Ja sam puno kroz ovaj projekat naučila o preduzetništvu i preporučila bi svima da se prijavljuju na ovakve javne pozive. Zahvalna sam i organizatorima i mentorima. Meni je jako drago što sam bila deo cijelog ovog projekta i smatram da je vrlo bitno da se mladi podstiču i motivišu dodatno da se odmetnu nekako u samostalne vode, započnu samostalnu delatnost, obzirom da su dosta obeshrabljeni i da im je ovakav vid podsticaja potreban. Tako da bih definitivno preporučila ceo ovaj projekat i ostalim mladima i da se slobodno upuste u samostalnu delatnost. Bez ikakvih strahova ovo će ih samo dodatno motivisati. Moja ideja u pitanju stambena automatika, odnosno potpuna automatizacija stambenog prostora, odnosno preko mobilnog telefona može da se upravlja grejanjem, hlađenjem, rasvetom, roletama, zavesama, audio-video uređajima i naš neki cilj kao firme jeste da unapredimo stil života, kvalitet stanovanja, da damo totalno nov koncept novom stanovanju i ovaj konkurs mi je omogućio da upoznam neke druge ljude, da ostvarim kontakte, da vidim kakve su njihove ideje, njihov stil poslovanja. Svakako sam naučio neke nove stvari vezano za biznis plan, razvoj neke ideje i u principu sa pozitivnim uticima odlazim. Preporučio bi svim mladim osobama da se prijave na ovakav vid konkursa zato što će upoznati neke nove ljude, nešto naučiti i možda ostvariti neka finansijska sredstva koje mogu pomoći u daljem razvoju ideje i unapređivanju poslovanja. Pobednici finalnog takmičenja grupe u Novom Sadu su Aleksandar Vlasačević, stomatološka ordinacija sa dežurnom i terenskom stomatološkom službom, Stefan Panić, stambena automatika, Slobodana Rajić, edukativno-kreativni muzički centar i Maša Vukobrat, advokatska kancelarija. U Kikindi su najbolji bili Kristijan Molnar, USB CNC kontroler, Goran Vasić, fitness centar, Marko Stepančev, prevodilačka agencija i Jovana Banić, baletski studio. Što se tiče Stare Pazove, tu su se najbolje pokazali Miloš Bates, proizvodnja dušeka i madraca, Olivera Dobrojević, proizvodnja sojinih proizvoda, Kristina Kantar, proizvodnja torti i kolača, internet poslastičarnica i Martin Potran, uslužna mašinska obrada metala. Projekat se zvanično završava 31. januara 2018. godine i do tada je potrebno realizovati još dve aktivnosti. Praćenje rada novoosnovanih privrednih subjekata i izrada studije o kapacitetima regionalnih razvojnih agencija u Srbiji kako bi se procenila mogućnost skaliranja ovog modela na širu teritoriju, eventualno na teritoriju čitave države.